I dobro večer svima, moje ime je David i evo kako izgleda ciški radom po Subgrade, znači to je pista 14. Ovdje je 32. Nije mi baš na dobro mjesto, ova zgrada je trebalo još malo ovamo da se pomeri, ali sve o svemu to je, otprilike to. A vidim da li ova pista, ova pista je otprilike na dobrom mjestu, čini mi se da je na dobrom mjestu, tako je, ali ovo neću dirati, ovo ću sada tako da stegnem malo. Da nema, tako, okej. Ovo sam, tako je. Ovo je isto 16 pista, možete da vidite 16, da. Tu je onaj na svom mjestu. Stoji ovdje sam, jes da sam ovdje mogao malo bliže, ali nisam mogao, ovaj platform je baš toliko bliže i ovdje u platformu nisam baš ovdje. Inače platforme su od ove ovdje kutije, to jest od ove ovdje unutra. Ja ovo sam naslučajtni pa sam uzeo ja. Nikome nije trebalo tamo između tamo. Tamo radnje, tako da sam uzeo pa ja već stoji ovdje za rezervu neku. Tako da, ovo je vidite taj najlon koji sam ovdje ušafio na dva mjesta. Ovdje sam ušafio i tamo ovdje. Kao što možete vidjeti, evo ovdje tu sam ušafio baš tu. I to je to. Planiram inače da ofarbam 100, ali ću ga ofarbati možda sutra, možda prekosutra ovih dana, jer planiram da ga ofarbam. Da to liči na nešto, to liči na nešto lepo. Neću možda cijelo 100 da ofarbam, nego ću ofarbati samo piste i ove rune staze i ovdje ću možda da stavim još ovih kartona za ovu pistu za završim i eto, ofarbat ću samo ove platforme i mislim da će biti ok aerodrom. Mislim da nema potrebe da se farba cijel 100, mislim, bar ja tako mislim, napišite mi u komentarima šta vi mislite, da li da farbam cijel 100, te kakav je, ili da ovako ostavim samo da ofarbam piste ovako u sivo, sutra temperama ili nečim i to je to, znači, to je to što sam ja pokušao da, to je to što sam ja htio da kažem i eto, ništa. Veliki, vidimo se u nekim ranijih klipova, veliki pozdrav i sve najbolje.